Donald Trump akomeje kuba umugabo w'igitangaza ndetse umugabo ukomeje gucanga abantu batuye isi, agacangacanga buri umwe bitewe n'uburyo akora. Uyu mugabo rero aherutse gutungura abantu aho yamaze iminsi 3 atagaragara kuri social media, ndetse uyu mugabo abenshi baketse ko yari yagiye gutunganya cyangwa se kwitegura kurasa ibisasu bya kirimbuzi. Reka nongere ngusuhuze kandi nkwifurize amahoro y'Imana wowe udukurikiye. Nyemera uyu munsi naho twerekeze muri Middle East, intambara ya Iran ndetse na Amerika, ubwo udasize na Israel ishobora kubigiye guhindura umuvuno cyangwa se hagiye kwiyongeraho irindi shami. Ubushinwa bushobora kwinjira muri iyi ntambara isaha ku isaha, umunota ku munota, bitewe nuko Ubushinwa busa naho bwashotowe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho Donald Trump yabwiye Ubushinwa ko nibudahagarika gukorana ibijyanye n'ubucuruzi bw'ibikomoka kuri peteroli na Iran, Donald Trump ari buhite azamura imisoro y'Ubushinwa ku bicuruzwa Ubushinwa bwohereza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iki kikaba ari ikibazo gisa naho gihangayikishije isi nanone, bitewe nuko ubundi buriya intwaro cyangwa se ububiko ndetse n'amastoke y'intwaro za Amerika, uko byagenda kose byarangawe cyangwa se byaragabanutse. Muri uku kugabanuka rero, Ubushinwa buramutse burashe cyangwa se bugatangiza intambara kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, cyaba ikibazo gikomeye cyane, kuko Ubushinwa bwariyubatse cyane mu bijyanye n'intwaro. Rero bujemo noneho na Iran nayo ikakora kuri ya missile city, cyaba ikibazo cyaba ingorabahizi nanone cyaba gikaze cyane. Rero reka wenda dusaba Imana ibi bihoshe, Amerika ireka Ubushinwa bukomeze bwigurire peteroli muri Iran. Ibi bibaye nyuma y'uko ubwato bw'Ubuyapani bwari bufite peteroli ndetse bwayishishije muri Hormuz, iragenda igera aho igera, ariko Amerika ntabwo yabyishimiye namba, kubera ko ubu bwato bwishyuye amafaranga rero atari makeya, bwishyuye amafaranga Iran, ndetse icyababaje Leta Zunze Ubumwe za Amerika kurushaho nuko ubu bwato bwishyuye mu mafaranga y'Amashinwa yo mu Bushinwa, ntabwo bwishyuye mu madolari ya Amerika. Ibi rero bigasa naho biri guca intege iriya petrodora. Murabizi neza ko ubundi peteroli yishyurwaga mu madolari ndetse ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Donald Trump rero ni ikintu kitamushimishije namba, ndetse birasa naho uyu muhora cyangwa se ubunigo bwa Hormuz bukomeje gukontororwa na Iran. Nubwo Amerika ihafite intwaro, ihafite buri kimwe cyose muri iriya nyanja hafi ya Hormuz, ariko nta kintu iri gukora. Birasa naho izi ntwaro, ibi aircraft carrier byaje mu nyanja, birasa naho birimo birakora ubusa. Birasa naho abasirikare bari muri iriya nyanja barinze bashaka kurasa amato yo muri Hormuz, aca muri Hormuz ava ku ruhande rwa Iran. Birasa naho abasirikare bahinduwe nk'ibipupe. Birakomeye cyane. Amakuru akomeje gutangazwa n'ibitangazamakuru RT ndetse na ngo Donald Trump aherutse kumara iminsi 3 atagaragara mu ruhame, ndetse ngo Donald Trump bikekwa ko yari ari gutegura uburyo yarasa igisasu cya kirimbuzi.
biratangaje kuba intambara abenshi twari twiteze ko yarangiye cyangwa se iri kugenda irangira, none hakaba havugwa ko Donald Trump ashobora kuba ari gutegura kurasa kirimbuzi. Rero ibi byavuzwe nyuma y'uko amaze iminsi 3 atagaragaraga mu ruhame ndetse no kuri social media. Murabizi neza ukuntu Donald Trump nawe akunda social media, ndetse iyo atagiye kuri social media haba hari n'ikibazo gikomeye cyane. Rero abacurabwenge ndetse n'abandi bantu ba hafi bavuze ko Donald Trump ashobora kuba ari gutegura kurasa kirimbuzi, nubwo adashyigikiwe n'abaturage ndetse n'abanyamerika muri rusange. Uruhande runini ntabwo rushyigikiye ko Donald Trump akomeza iyi ntambara. Aha ibitangazamakuru byagiye byandika kuri iyi nkuru. Yego, nanone ngo muri iyi nyanja, muri buno bunigo bwa Hormuz haciyemo amato 32. 32 rero aya mato yavuye muri Irani aca muri Pakistan ndetse ajya mu Buhinde. Ni ukuvuga ngo iyi nyanja cyangwa se ubunigo bwa Hormuz ku nkombe za Irani, ubwo ni amato yavuye arakomeza aca muri Pakistan ku nkombe, arakomeza yinjira hehe mu Buhinde. Aya mato yarajyanye n'ubundi petroli mu Buhinde. Murabizi ko Irani igurisha petroli mu Buhinde. Iki rero nacyo cyabaye ikibazo gikomeye, ndetse Amerika nayo yarucira rumira kuko nta kintu yabasha kubikoraho, byemewe n'amategeko. Kuba yahawe uburenganzira ku nkombe za Pakistan ndetse n'Ubuhinde, bikomeje gusa naho bigenda bicanga. Donald Trump aha nanone bakomeje bavuga kuri iyi gasopo y'Ubushinwa yahawe Ubushinwa, ndetse Ubushinwa nabwo bukaba butishimiye iki cyemezo cyangwa se ibi bihano bwafatiwe na Amerika. Isaha n'isaha ushobora kubona ubwato bw'Ubushinwa cyangwa se amato y'Ubushinwa yatatse nawe yiziye muri Hormuz, ndetse akaza no kuba yacunga cyangwa se yarinda umutekano w'ubwato bwikoreye petroli iva muri Irani yerekeza mu Bushinwa. Aha nanone abanya-Irani bavuze ko bashobora kuzajya bakoresha uburyo bwa gari ya moshi bohereza petroli mu Bushinwa, mu gihe wenda Hormuz byaba byakomeye, ariko bashobora gukoresha systeme cyangwa se uburyo bwo kuyishyira muri gari ya moshi. Urumva rero ubundi Irani igurisha Ubushinwa 90% bya petroli, Ubushinwa buhagura 90%. Urumva isoko rinini rya Irani riri mu Bushinwa, nubwo wenda n'ahandi petroli igenda igurishwa, ariko isoko rinini riri mu Bushinwa. Irani iramutse igurishije petroli mu Bushinwa nta gihombo yagira namba. Ndabona inkuru nyinshi ziri gukomeza kuvuga ukuntu ubu bwato bw'Ubuyapani bwatambutse bwishyuye, ndetse burimo buradindiza cyangwa se burimo byaciye intege Donald Trump ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yego, umunyamakuru rero Tucker Carlson nanone, uyu Tucker Carlson akomeje kuvuga kuri iri raswa cyangwa se kugerageza kurasa Donald Trump. Akomeje kuvuga ko ibi bishobora kuba byari imikino, cyangwa se niba atari imikino bikaba byarapanzwe bigashyirwa mu bikorwa na Isiraheli. Yakomeje atanga urugero ati Benjamin Netanyahu ashobora kuba
atifuza ko iyi ntambara yahagarara. Muri uko kutifuza ko intambara yahagarara, akabona Donald Trump arimo arashaka gutuma iyi ntambara ihagarara. Noneho akaba ari Israel ishobora kuba yarapanze uriya mupango wo kohereza uriya mugabo kurasa Donald Trump, ndetse ngo bikaba bishobora kuba ari nk'ibi baragiraga ngo babihirikire kuri Iran, noneho Donald Trump arakare cyane. Andi majwi akavuga ko ari Iran, ariko ni amajwi make, ariko kuba Iran yarasa Donald Trump ntabwo ari ikintu abantu bakwizera cyangwa se abantu bavuga ko cyanashoboka. Wenda yabishatse yabikora, ariko Iran ntabwo ihubuka. Ntabwo Iran yategura kiriya gitero cyangwa se ntabwo yategura uriya mugambi ngo ihubuke muri buriya buryo ntihamye cyangwa se ntirase ku ntego yayo. Cyane cyane rero ntabwo Iran byayigendekera neza, cyangwa se kurasa Donald Trump ntabwo cyaba igisubizo cyo kurangiza cyangwa se cyo gusoza intambara muri Iran, kubera ko Iran ntabwo ariyo yashoje intambara. Ubundi Iran iyo yaratewe nyuma iza kwitabara. Uko kwitabara rero ntabwo ishaka ko wenda ako gahengekerezwa wenda ngo kabe kakwicwa ari nayo ibigizemo uruhare. Urabona ko Donald Trump aramutse yishwe akaraswa na Iran, cyaba ari ikibazo gikomeye. Reba abanyamerika babwira Donald Trump kuba yahagarika iriya ntambara, bati Donald Trump bati wasoje intambara kuri Iran kandi nta makosa agaragara Iran ifite. Rero Donald Trump aramutse arashwe na Iran, noneho urwitwazo rwawe rubonetse, bavuga bati ngabo ni babandi kuko bari gukora kirimbuzi, none batwiciye n'umuyobozi. Aho rero cyaba ari ikibazo, intambara yabisubiye bubisi, ndetse byaba bigiye rudubi, ndetse na bya bihugu birimo birasohoka mu gufatanya na Amerika byahita koko bibona ko Iran ari igihugu kitagendera ku nyine kitubahirije agahenge. Noneho bikaba byagarukira Leta Zunze Ubumwe za Amerika, noneho Iran ikajya ibona kaga, ikabona kaga gakomeye cyane. Rero ntabwo twavuga ko ari Iran yarashe Donald Trump. Ni amakuru menshi rero ari kugenda abivugaho, ndetse bamwe banakeka ibintu bidafite ishingiro. Iriya nyanja rero cyangwa se iyi Middle East isa naho irimo ikibazo, irimo gututumbamo indi ntambara ikomeye cyane nk'uko nabivugaga. Koko izi ngabo za Amerika ndetse n'iza Israel, ntabwo izi ngabo zirimo zazanye biriya bikoresho kugira ngo zihinge amashaza hariya muri iriya nyanja. Ntabwo izi ngabo zaje gusoroma umushogoro cyangwa se guhinga ibishyimbo. Izi ngabo zirarasa kandi zirarimbura. Ibi Mojtaba Khamenei ndetse n'abandi banya-Iran babizi neza cyane, kuko bazi icyo bakorewe kuwa 28. Tumaze iminsi 61 ngire ngo iyi ntambara itangiye, ndetse nahamya ko iyi ntambara muri iki gihe twita cy'agahenge niho iyi ntambara ikomeye cyane, kubera ko harimo harakorwa ibikorwa bikomeye cyane bishobora gututumba, bikavamo ikintu kinini cyane gishobora gutuma izi kirimbuzi ziraswa, isi ikajya mu mwijima. Reka dusenge cyane kandi dusaba Imana kugira ngo iyidutsindire ndetse ihoshe iyi ntambara. Reka rero wenda duhinira aha amakuru yo arimo araza uko iminota igenda ishira, turabagezaho na mukanya naho akagaruka. Ciao ciao, Imana ibarinde.